Wena nje usho ukuthi ubacabanisile bosukati nemkakhe angeke baze bacabaniswe nguwe ngitokutshela babuka wena silima nje. Yalo nje bayahleka bahleka wena. Shem bebangisendele ama-messages. Bayahleka. They are laughing. Lapho wena ushoko ukuthi ushayile. Ngeke shem uze ukhone. Noma ungaze uthi dlantshathe etsheni noma ungaze wenteni ngeke uze ukhone. Ngeke baze behlukaniswe nguwe, ngeke baze bacatshaniswe nguwe ngintococela mina. Nyalo bekangisendele ama-messages. Babhalelana bayahleka bahleka wena. Lokusho kona ukuthi they are good. Ngintokutshela. Ungamuva ufuna ukukhuluma lambi kwakho, ucabange ukuthi ubhaya lesakakho. Sorry, akasibhayi sakakho. Ngintokutshela. So wena khohlwa, utawuphela ngilo wehla wenyuka uthwele inhloko. Ucabange ukuthi utawuhlukanisa abamfu ngeke baze behlukane abakacabani bebangisendele ama-messages. Lokusho kona abakake nje bayi-entertainer indzaba yakho. Ngintokutshela. They are used in these things, they are matured. Ngintokutshela kule relationship yabo. Ba akaze ome beauty mina ngiyamathi. Noma angaze ome beauty noma angaze endeni ngintokutshela mina. So nje kude la kukufaka khona wena lokho. Wena inkinga yakho ulibele. Uthi umuntu angafika lambi kwakho akhulume athi, uthi hawu ngiko. Nakusuka kade wafike wathi ha lo mjita loya. Uthi he lamuhla kunjani? Ngiyangele wena. Beauty akakutsheli naleta kakhe indzaba ngitokutshela. So nje angifuni kube ingena indzaba yakho yokuthi uhambe wayofika kusisi lo womako lo wendali akaqali beauty koma sukade akaqali futhi kugana sukade uyaganwa nako lokumele ukwade angikho endzabeni yasukade ngila kuthenini utawacosha lamadvodza kuze kube nini uthi hlazile maya awadi uthi hlazile bayakuhleka abantu kokuthi ungaze uhambe uyofika ekhaya lebamfu ngokuthi wena nje ukhanze invoice ihleti nemuntu ungaze uyofika ekhaya lebamfu bayakuhleka abantu ngitokutshela mina wena lapho usho ukuthi ushayile bayakuhleka noma sisi angoma noma angaze endeni kude sisi la ngakwenda ngitokutshela mina kude la ngakwenda wena usho ukuthi ushayile kanti kushoda lesilady bhuti ubohlala phasi ureforme ucabange kahle ungikhathi usukuma wenda tindvo lokhu nje lokwentile lokho was uncalled for kusungaye ekhaya lebamfu mina nje angeke ngize ngihambe ngekhaya ekhaya infombadana yemumfu kuthi ngoba zibani bani ugana indvosa yami it no angeke uzukwende lokho naloyo beauty wakho lomnikete inombolo yami without i-consent yami losotokuchaza lapha emaphoyiseni ngeke aze angishayele because beauty umatured mdzala beauty uyati beauty ukuthi angeke azayende leyo mfo leyo wena forget it cabanga ukuthi mhlawumbe uqabanga ukuthi uyadifududa sisi lo sisi lo yawomile uyeva ngamtshela ukuthi uthi indvodza yakho leyawoma wathi hey umcaki uwoma lo sisi lo yawoma uyeva wathi but ngithi imali but ngicela mobile wakho uyathi lokhu ikhandla lomkakha uyeva ngagibela imoto yakhe eva ngahamba naye and she thanked me and naloko ukuthi nje ati lokho ukuthi uphila nemuntu lonjani indvodza yakhe atathi nakadenda ati ukuthi ubeke ethala because lokwasukwathi kwakho akunalutho lo sisi loya ekhaya kubuya sho bebang21 nalomqebo lokhona weta nalo sisi walekhabo lo sisi lomqebo lobokhona naloko ematrack lesekwafa lapha lesekulokuzanane njenyalo bekutinvo lebetizanywa ngilosisi akana lutho losikade kuze kusho babu wakhe uthi utayithatha phi imali angayithatha phi nje nisike mnebeka abathenga bo Peter phela balala kuboma hotel akana lutho losisi lo she thanked me and ke futhi lekufuleka ukwati ngiyathi mina losisi lo nginanya lo nayo inombolo yakhe ngiyamshayela nawe futhi uzathi akushayela ngeke losisi lo yaza ikhulume lenzaba le but lo mkhulu besaphela ekushaya amshayela losisi angathi nalo futhi othini endiwasho sisiwathi uyathi kuthini but mina this thing nje ngize ngikhulume nalo kuyikhuluma ngiyoze ngikhulume ngeweekend sengidokhona naloko ukuthi sengihledi sengidokhona nekuhila kahle because nale khaya bebangitshela so wena nje ungathi dududa uthi dudude mina nalo sisi lo yasi in touch
uyeva-ke kude ama-message laba nanyalo nje ndakusenda lokho voice call ngimsendele ukuthi uthini utawumangala